ilaha la ilaha illallah. Ja'a malakul maut, malaikat maut niki tuan bapak tuan api bahasa Al-Imam Hasan radhiyallahu anhu. Bahasa Al-Imam Hasan radhiyallahu anhu, beliau berbahasa, Nabi bahasa beliau, ma min yaumin illa wa malakul maut yatasaffahu wujuhan nas khamsa marrat. Tiang pelungguh irup ilik baun dunia niki sak sejelo tiang pelungguh 24 jam nak tuan bapak tuan. Sak 24 jam niki nak tuan yatasaffahu basan Imam Hasan radhiyallahu anhu tegawap muan tiang pelungguh isi malaikat maut khamsa marrat, 5 kali tegawap tiang pelungguh inat tuan. Pira kali tegawap? 5 kali tegawap muan tiang pelungguh inat tuan isi malaikat maut. Saaran malaikat Israel tegawap muan tiang pelungguh 5 kali. Ma min yaumin illa wa malakul maut yatasaffahu wujuhan nas khamsa marrat. Ya basan Imam Hasan radhiyallahu anhu, tiang pelungguh irup ilik baun dunia niki sak 24 jam tiang pelungguh irup tegawap sak 24 jam niki 5 kali tegawap inat tuan. Sehingga tiang pelungguh berduin aran ilik tu sopok lolong kayu. Lolong kayu niki ya sateparan asyajaratul hayat. Nabi kena asyajaratul hayat niki lolong kayu kehidupan manusia-manusia. Elek lolong kayu niki wan tak berdui aran masing-masing. Tuar riwa karing 1 tahun irup. Niki wan tak berdui aran catatan. Nggih, dakwah oposial Ustaz Majri karing 500 tahun yang punya bilinan. Bela lagu lain ni ya. Niki na tuan, nggih. Ya Allah, wan tak berdui catatan ina tuan bapak tuan. Wan tak berdui pasangan masing-masing. Lemun wah gero teri ojok lolo teri ojok totana ina tuan. Lemun wah gero teri ina tuan. Mu 40 jelo niki arak sategoa 70 kali. Nggih, yatasaffahu wujuhan nas 70 marrah. 70 kali tegoa muan tiang pelungguh. Arak sategoa 5 kali. Napi unin tegoa ina tuan. Ina tuan, karing 40 jelo ina tuan. Yak datang cabut roh tiang pelungguh. Ina tuan, karing telung dasa jelo ina tuan. Yak datang cabut nyawan tiang pelungguh. Ina tuan, karing 20 jelo, karing 10 jelo, karing 5 jelo, karing sejelo. Mupas wayan waktun tiang pelungguh niki yamutul mar'u ala ma asya alaih. Dengan senun tercabut roh nyawan si Allah Subhanahu wa taala sesuai cara irup ilik baun dunia. Lamun delumbar ngaji nak tuan jak jelap ladak tiang pelungguh berbaca Allah mati. Bateri nabes. Best battery nih, mic nih, mic battery. Udah ini terus, udah belain baru, lupa. Karing sejelo ina tuan tiang pelungguh terjabut nyawa insyaallah Subhanahu wa taala. Mu berbahasa Rasulullah, yamutul mar'u ala ma asya alaih. Tiang pelungguh terjabut nyawa sesuai cara hirup ilik baun dunia. Lemut girang lumbar ngaji jak tenasipan, mudah-mudahan ladak lisan tiang pelungguh berbaca Allah Allah Allah. Mudah-mudahan husnul amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. La ilaha la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha la ilaha Muhammadur Rasulullah. Amin amin ya rabbal. Mudah-mudahan tiang pelunggu husnul selaput iring Rasulullah, selaput iring guru-guru tiang pelunggu. Yang kedua, nenek lupa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ulama, berbahasan supaya ulama ina tuan ojok tiang pelungguh. Nggih, Nabi bahasan ulama, wa man aradallahu bihi khairan, lamun tiang pelungguh mele jari dengan solah, mele jari dengan bagus, mele jari dengan bahagia elok dunia, bahagia elok akhirat, niki ja'alallahu fihi thalatha khisalin. Ya teican tiang pelungguh niki ya gawe telu hal elok baun dunia. Lemut mele jari dengan solah, mele jari dengan selamat, ya teican tiang pelungguh niki ya gawe telu hal. Lagu ndek kejelasan sak telu hal. Di antara sak telu hal niki sak pertama ni nak tuan. Nggih, mbe sak pertama basaron bi'uyubihi, mu deserminan dosa diri. Dendek deserminan dosa dengan sila hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Serioan, serminan dosa mesak, dendek serio dosa dengan. Ya ciri-ciri dengan solah, ya ciri-ciri dengan sabahagia di dunia sampai akhirat. Soal kembali basaran bi'uyubihi, mun serminan ruan aib mesak. Ya Allah, kepenuh dosa, ya Allah, dinarak sempat kita dosa batur. Dinarak sempat serius dosa basaran bi'uyubihi, lamun desermina ruan dosa tiang pelungguh dia semen sugun balai na tuan andin terbuka si Allah Subhanahu wa taala, sehingga haram hukum ceritaan kelengean batur, dosa batur haram. Nabi besar Rasulullah, man ayyara akhahu bidzambin, saya ceritaan kelengean batur, dosa batur bilang ebok bilang tau, lam yamut hatta ya'malahu, dia mati dengan senun sampai nek gawe apa sama ceritaan. Nauzubillah min dzalik. Sehingga sila ina tuan anden tiang pelungguh niki serminan ruan dosa di diri. Mu dendek ceritaan dosa mesak di doktor batur tina tuan. Dendek bae bercerita. Ndek kanggo bercerita dosa diri, aib diri ojok tu dengan. Haram hukum dia bercerita ina tuan. Nggih. Saya lihat bercerita Nabi bahasan Sayyiduna Ali. Man arada sahiban bahasan Sayyiduna Ali. Saya milih berdua batur. Saya milih bercerita kelengian diriin, dosa diriin. Wallahu yakfi. Allah lihat bercerita. Nangis tengah malam, nuna sejak Allah Taala kepenuh dosa ya Allah. Lagu niki jak bercerita najak batur. Apa ni bercerita? Syamaton. Arak wah gawe tiang sematon. Apa wah gawe unin? Wah kojok tu renteng sematon. Muk bedai kenca beraya. Kan bedai masa-mama sematon. Kan bedai kenca beraya. Angkat kebetulan ke bedai sematon. Muk terbeliangan acan. Muk terbeliangan tangkong. Mu milih nyeset-nyeset. Milih tengah lima. Kunin. Muk koeh unin. Dik milih unin. Lagu mau ke tangkong baru unin. Mau tangkong baru ampura ina tuan. Lagu sida doang ketahuan sama ton au. Dede bercerita contoh dengan sama ton. Jarak seminggu, jarak sebulan dek bercerita. Lagu begitu batur niki. Mu tekelotek elak ni si setan. Apa ni tekelotek? Bercerita. Unin tekelotek elakan. Isi setan. Payung bercerita. Mele ketahuan sama ton.
Apa semeton? Ketahuan aran inak senuk semeton. Ketahuan kembit. Wah bedai kecebroyan tu renteng kuni. Muta gonceng. Entan saling pekok kuni nan. Berlebihan ni bercerita. Lagu sida doang semeton. Ketahuan tau. Dede bercerita jok dengan semeton. Enggih, kan itu berpaturan. Dia mungkin dia bercerita. Lalu berkedek jarak sebulan niki. Tak kalau tek elan si setan balik. Bercerita. Yun tak kalau tek nak tuang. Mau bercerita malik saat niki nak tuang. Pun ni berpesan jok batu. Sida doang ketahuan lagu semeton tau. Dia bercerita jok dengan jarak sebulan. Malik tak kalau tek dengan si setan. Bercerita. Unin ke? Ya Allah, ina tuan, mu sedesa ketahun. Seketahun si sememen, mu tersayang talak telu. No, ya ruan isi elak, isi bercerita. Nek kanggo bercerita. Jarin sila ina tuan, lemut berdoa aib budaya dosa. Nuna sajak Allah Ta'ala. Baca Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Lamun dia bercerita jok batur, dia ni bau hapusan dosa si batur senun. Saya dah bercerita Allah Subhanahu wa taala. Engkah sembahyang nuna sampun ina Tuhan. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Jelas ni kena Tuhan? Alhamdulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilik kitab Al-Azkarun Nawawi. Sekarang si Al-Imamun Nawawi, Nabi bahasa ilik kitab niki, man qala man zakara yaumal jum'ati, saya baca wirid niki jelo Jumat inat Tuhan. Dia baca sandeman sembahyang, sauah sembahyang, mu dia baca wirid niki inat Tuhan. Ghafarallahu dzunubahu walau kanat misla zabadil bahri. Tampunan dosa tiang pelungguh timaan marak ruan dosa tiang pelungguh marak ruan buih ilik lautan, ruan dosa tiang pelungguh kowok ilik lautan. Lagu dia baca niki jelo Jumat, memangkin jelo Jumat inat Tuhan. Dia baca wirid niki. Nabi unin wirid niki. Astaghfirullah. Coba. Alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Telu kali. Dia ni kena telu kali. Telu kali entah jelojum angkah sembahyang subuh, sande mal sembahyang subuh. Jelo Jumat terbaca niki timaan dosa tiang pelungguh marak buih oleh rautan tampunan si Allah Subhanahu wa taala. Lamun dibaca telu kali sandeman subuh, telu kali sawah telu kali sawah sandeman zuhur, telu kali sawah zuhur, telu kali saman Jumat, telu kali sawah Jumat sampai seterus sampai Isya. Jelas niki na Tuhan? Apa unin? Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Coba ulang. Den al-azim, den rombo si al-azim. Ada yang sesuai ke hadisan. Astaghfirullah. Coba. Alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Coba ulang. Apa ni ngeremon? Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Tahun ini Tuhan. Alhamdulillah. Ina Tuhan. Arak dengan berketuan. Apa ni berketuan ina Tuhan? Onek ketuan ni kilik WA. Apa ni berketuan ina Tuhan?
Nunas tuan guru kenyangkak sembayang Zohor unin inak senian kebetulan wahkakan teri uninan wahkakan teri mau masih keselat teri senun elek tu giging kunin berembe kebeling teri senun ina tuan otak kan tuan guru uninan otak teri senun masih keselat mau berembe hukum sembahyang ke tuan guru kenyangkan ke sembahyang tuan guru Allahu Akbar sembahyang kenyangkan sembahyang muangkat baca Fatihah waladdallin mai dapat teri le giging keseni noninan mari dapat teri unin tunah teri senin muk balat tebai unin mu berembe hukum man mau berembeh hukum terjawab isi kitab Fathul Qorib yang pelungguh terjawab si ulama niki kitab Fathul Qorib nabi bahasa kitab Fathul Qorib wallazi yubtilu salata al-aklu wasyurbu kathiran kana al-ma'kulu wal mashrubu aw qalilan illa an yakuna shakhsu fi hadhihi suwari jahilan tahrima zalik nabi kenam lamun ngelor nginem penuh ataupun sekecut arak elek gigin tiang belungguh mud belat teh nggih dalam keadaan mud ketaon hukum batalat shalah batal sembahyang lemut dalam ketaon kecuali jahilan tahrim zalika lemun dek ketaon tandek kanggo jak ndek kembe-kembe ndek kembe isah paling belik suara nan nggih ndek kembe lamun ndek nah niki paham na tuan lagu ndek mungkin makin niki dinara istilah dengan ndek ketaon soal kembe bilang ebu tok majelis taklim sila sekampung doang ini 10 majelis taklim mu ini lalu ini ndek ketaon lunasan najarin batal hukum sembahyang batalat salatu batal sembahyang lamun kelor selilit setelat searah elek gigin muni nasi masih sebiji elek gigin menuntan Allahu Akbar masuk balat terus mu berembe caran tuan guru berembe caran oh ya caran teteh luak berembe tak ngeluak dende anang julu bakat batur laun dende ajak to kanan bakat batur mbelain sebelah kiri elek ujung kaki sakiri menuntan paham niki na tuan niki sak pertama warak sopo amalan sak luar biasa baru kutip elek kitab Iyanatut Talibin nabi bahasa elek kitab Iyanatut Talibin na tuan saya amalan wirid niki yang teican 4 si Allah Subhanahu wa taala. Nabi unin wirid niki mangqaraah. Saya baca wirid niki Isra salatil fajri. Engkah sembahyang usas fajri. Engkah sembahyang fajri. Ndek dawa apa sial usas fajri. Ya kena engkah sembahyang subuh. Saya baca wirid niki engkah sembahyang subuh pira kali 71 kerang dan sampean 70 sekit kali terbaca nggih wayaduhu ala sadrin mu iman elek dadan taok nya tuan sang lupa dia jaga pelunggu lagi peringat dah mu iman melek dadan taok dia baca ente ican 4 ina tuan bapak tuan besa pertama lamun arak sifat dengki arak sifat dendam baca wirid niki tahara qalbahu yang tiitan bersih hati angan dengan beli PCX dendek ni ajak ke rumah sakit dengan senun dengan beli mobil ndek ni pinang dengan nyetor ni pinang iya wah aneh dengan nyetor ni pinang ini lalu pinang sangat sak batur taik mobil munia taik sepeda yang mau pinang lalu baca wirid niki nak tuan apa ni wirid ya Fattah 70 sekit kali pembersih hati terus wayassara amron
yang terican si Allah Ta'ala terpemurak segala urusan. Berdua yang kesulitan, wirid niki ka sembahyang subuh. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Nabi kena ya Fattah, wahai Allah yang maha membuka, wahai Allah yang maha membuka rezeki, wahai Allah yang membuka taubat, wahai Allah yang membuka segala urusan yang sulit menjadi mudah. Niki sak kedua. Sak ketelu niki berembe kelebihan litai sirir rezeki. Rezeki tiang pelunggu ente pemurah si Allah Subhanahu wa taala. Lamun berjualan, buka kios, wah namalang sabaru niki. Ya Fattah, ya Fattah, 70 sekit kali buka kios, laris kios tiang pelunggu lamun arak dengan beli ya. Niki nak tuan. Ya Fattah, ya Fattah sambil tegenda. Coba tekan dada serabun. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Nggih. Apa lagi saling tekan kerja seninan teh. Weh, ari tegenang ke sekali ari, tekan ibu. Awane wono kakak, sida tegenang ke dah kakak, saling tekan sambil wirid. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Dek man 70 sekit walahi lainan. Nggih niki nak tuan. Delah niki nak tuan. Niki wirid. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan barakah. Amin amin ya rabbal. Sekedar niki tiang wah sampun 25 menit. Nah, hukum fikih sampun baru niki sikit. Niki nggih. Insyaallah lemat bahas malik hukum-hukum lain. Zikir sampun. Alhamdulillah. Sekedar niki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.